Po koncu srečanja v Fazaneriji je z menoj naš branilec Advan Kadušić. Advan, poraz proti Muri z 3-1. Kako si ga ti videl, kako si ga ti doživljal? Pa na taj način da danas nije nas išlo, nismo bili pravi, Mura je bila bolji protivnik i zasluženo smo pobijedili danas. Ko smo prišli do žoge, Advan, je bilo čutiti, da nismo tisti pravi, da to ni tista mladostna razigranost, tisto, kar se je pravzaprav dogajalo v prvem polčasu v Stožicah. Pa slažem se u potpunosti. Prvo polovreme smo pogotovo otvorili lošije nego što je to bilo na Stožicama, tako da tu nismo dobro odgovorili na zadatke koje je trener postavio pred nas i u drugom smo krenuli nešto, pokušali smo, ali taj nas je penal po mom mišljenju dokrajčio i onda je poslije sve teklo na njihov smjer. Dosegel si zadetek za izenačenje na 1-1, vem, da bi ga takoj zamenjal za kakšno točko tule v Fazaneriji, pa kljub temu prvi gol v celskem dresu. Čestitke. Pa jeste, hvala na čestitkama, ali ništa mi taj gol sad ne znači, s obzirom da nismo ni uzeli ni točku, nismo uzeli 3 boda, tako da gremo dalje. Porazi so sestavni del športa, bili so, je in še bodo prišli. Advan, glave bo potrebno hitro dvigniti nazaj gor, naporen ritem, že v soboto terja nov obračun, prihaja Sežanski Tabor. Pa jeste, tako je, trebamo analizirati ovu utakmicu, izanalizirati loše strane, pogledati, probati ih ispraviti i pripremiti se što bolje za subotu, za Tabor. Advan, hvala, čestitke za prvi gol še enkrat in srečno. Hvala.